like marshmallows. Ja sam Vanessa. A ja sam Denis. A danas je s nama i Irena. Ćao! i danas radimo. Monkey Challenge. Pa počnimo. Današnji challenge, šta danas radimo, jeste da Vanessa kuha, ali po Denisovom receptu koji ja prenosim. Poenta je u tome da Denis ne može da priča, nego mi sve rukama objašnjava šta radimo. Ja ne čujem ništa jer imam slušalice i jaku muziku u ušima i to sve moram da prenesem Vanessa koja ne vidi. I to je čitava poenta ovog videa. Pa počnimo. Da, počnemo. Jesmo počeli? Počeli smo. Ajde. Vanessa, treba prvo nešto da uzmeš. Uzmeš zdjel. Uzmeš rukom nešto. Da. Uzmeš Eurokrem. Mlijeko. Čekaj. Uzmeš, ne, zdjela ispred tebe. Uzmeš brašno. Tako je, uzmeš brašno i streseš u zdjela, ali prvo otvoriš. Ne moraš da pražiš. Dobro, dosta brašno. Onda uzmeš so, jaje uzmeš. Ne znam gdje je jaje. Nije tu. Nije. Ima li jaje na stolu? Eto ti ga ispred li, tu. Evo ga. Dobro, posle jajeta uzmeš so. Malo soli. Valjda je to, nije to so. To je so. Ali malo, ne puno, dosta! Šta sljedeće? Onda miješaš kaškom. Kaškom ili rukom? Kaškom. Miješaj, još miješaj. Onda uzmeš džem. Uzmeš džem od šipka. I staviš koliko? Jednu kašiku, 2 kašike. Manje. I još jednu. Stavi to. Šta sad? Mlijeko. Staviš mlijeka. Otvorim mlijeko. Prvo otvor. Ovo ne radi niko kod kuće. Koliko mlijeka? Dosta! Onda miješaš rukom. Ali dobro miješaš. Govori mi šta dalje. Miješaš ko da nije. Mjesiš. Pa teguće je. Kašikom. Ne znam ja kako se to kaže, ti kukaš, ja ne kukam. Malo to izvadiš pa vratiš. To! Jel to? Pa ne reci! A nešto treba da staviš, ali ne znam šta.
Kakao. Aha, kakao staviš. Koliko? Kad je to? Sad će sad. Da. I miješaj kašikom. Šta sad? Šta? Brašno. Brašna još staviš. Dosta. I miješaš kašikom. Ja čekam dalje instrukcije, nemam pojma. Rukom, prstima, 2 prsta. Ono malo prije vadi pa vraćaj, nije. A Eurokrem, aha. Uzmeš kašiku, 2, koliko? Jednu. Ali čistom kašikom. Treba ovo otvoriti. Čekaj da skontam gdje. Evo ga. Pa nemam čisto. Ne čujem ništa šta god da pričaš. Moraš kašikom, ne to. Pa nemam čisto. Koliko paklopat. I miješaj sad. Mene interesuje šta mi pravimo. Jel dosta miješanja? Šta treba? Govori mi. Uj, jebote. Cimet. Ne poklopat cimet. Cilj je pogoditi cijelu. Ajmo dalje. Prašak za pecivo. Kad bi ja to mogla otvoriti? Probaj jel prašak za pecivo. Probaj kašiku praška za pecivo. Nisu škare. Fino. Ja ovo ne mogu otvoriti. Šta? Uzmi makaze. Pa ne znam. Škare. A istreci, valjda otvoreno istreci. I miješaj sad. I mešaj. Jedan lijevo, desno, 2. Vertigo u glavi. Stani! Kreni, izvadi kašiku. Ostavi kašiku. Brašno. Nije brašno. Istresi cijelu nasto. Pa neće. Probaj to, valjda. Pa već sam probala. Nije šta. Fino. Nešto kockasto. Presut negdje nešto. Mlijeko, šta? Brašno, nije brašno. Dobro, ne. Šta? Pa reci mi. Brašno. Nije, to i sve su poklopac ovaj. I sve to što sam napravila
onda je gotovo. To je to. Ja mogu s kim slušate, smo Može. završili. Skinite mi ovo. Ja sam iz Bosne, moj mentalitet je malo... Odlično sam ovo napravila. Odličan je kolač. Jeftino je. Mi se mu sviđa, jeftino. Daj ovo. Inače, to smo trebali staviti u posudu i ispeći. Pa ti je posuda. Ali smo to zaboravili donijeti, ali nema veze. Pa ja istresla u poklopac, pa dobro. Promiš. Evo ti idi peti. Uglavnom, to bi bilo to. Vidimo se u idućem videu. A ja ću vas pozdraviti iz Bosne i pratite vi iz Bosne isto. Dobro Bye. zanimljivo. Ćao! Bye.